Inggih. Om Swastiastu. Ring rahina purnama sane mangkin, pitiang lan wayan sugiastawa jagi ngaturang geguritan pupuh Semarandana. Geguritan puniki pitiang ambil saking geguritan Cupak Grantang. Aing kawitin. Made osa Rian tukang sekadia sapunike daging kumapat bapaknya mewaste kalintang kemui di mandi grandang. Kan bina sekadiaya metatu iki ring bawa jeg permangkin muntulipun ngeling sisi ganti mati grantang. Rares mato diastun sakit kena nyane ningehan ngelawan munyin bapannya teking deraman ipun i mati grantang. Ampura uduh bapu ampurayang pisan buat kepelihan titiangi tekining dewek bapu ane malu untung nyin bapu manut kadi Bapa yen manut kadi pamungin bapu ane busan pedingehan titiang entu nyen bapu nuandu dewek
lagas pesan padewekan bapu nundung dewek titiang buku kene nyen bapu. Titiang nyadiang Nah, sake wale yen subuh mawit bapu ane nundung dewek titiang nah titiang nyarge lakar nyala ning saperita bapu dekening dewek titiang ni makin bapu. Inggih. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih udah klik videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa follow IG-nya Tasya Puspawati. Terima kasih.